Čas je za nogomet, čas je za prvo ligo Telekom Slovenije, čas je za tekmo Gorica Tabor. Vsi ljubitelji slovenskega nogometa, dober dan in dobrodošli na Planet 2. 9. krog bodo slovenski prvoligaši odigrali danes in jutri, z njim pa se zaključuje prva četrtina prvenstva. Mikavčič prepustil žogo, vendar ni bilo nikogar v svetlo-modrih belih dresih. Znova Smajlagić, strelja Smajlagić, nevaren poizkus je bil to. Zdaj pa proti napad Gorice. Cvjanović in gol! Gorica vodi proti Taboru na začetku 24. minute z 1-0. Goričanih. Zdaj pa Smajlagić je prišel do odbite žoge. Mevlja in prekršek. Prekršek za 11 metrovko. Čudi se tamle Ristić. Velikonja in 2-0. 2-0 za Gorico v 29. minuti. Tokrat strelec strela, vendar malce. Da je lep strel in mimo gola. Briški je poizkusil z glavo. Prav tako branilec, ki danes igra na sredini. Bjelica zdaj pri žogi. Bjelica se pripravlja oziroma namešča za strel. Podal je do Kavčiča, ki ima zdaj, je imel lepo priložnost, vendar ni zadel mreže. Predložek v kazenski prostor. Babić podal sredino, priložnost za Rovasa. Zdaj Gorica osvojila 3 točke, nevaren strel zdaj. Zdaj Stančić pri žogi prvič na tekmi. Na drugi strani pa Kvao. Kvao strelja in priložnost za Stančića, ki je bil, ni znal streti, premagati goriške obrambe. Rovas ni bil veliko pri žogi. Zdaj priložnost in gol. No pa smo le dočakali gol v 90. minuti. Gol Tabora. Joker sklopi, Dino Stančić je zdaj zatresel mrežo. Vendar videli bomo, ali ni to malce prepozno, za kaj več kot le minimalni poraz. Pa utakmica je bila za nas izuzetno teška s prostog razloga zato što moramo da uzimamo bodove i to se pokazalo u drugom poluvremenu. Posle prvog poluvremena gde smo vodili 2-0, igrači kao da su se uplašili, ali ja im sad kažem, kao što sam im rekao i na poluvremenu i na kraju utakmice, da ne treba da razmišljaju bilo koje odgovornosti. Ja sam tu kao trener da preuzme sve odgovornosti i dobrih i loših rezultata. Više ovih loših nego dobri kad svi zajedno to uradimo. Tako da se drugo poluvreme videla ta neka nervoza, ali najbitnije u ovom trenutku da smo uzeli 3 boda i da idemo nekim svojim mirnim putem. Znači, mislim da smo odigrali dobro tekmo, fante bi pohvalil, res da smo naredili 2 ključni napaki, ampak fantom nimam nič za očitati. Glave gor, gremo, čakamo naslednjo tekmo, tako da to je to.